Ebi byagambwe rizoba omuri okutorana beegi abarizo mashomero g'eby'emikono ahabwa burengero izoba oguriyo nuguhindira hitendekero eri government ery'emikono eri Akakiika Technical School. Education system ehindukire. Ebyo kusoma no kutunga degree kandi okaza street otine murimo ebyo bihindukire so ntwiga Abazaire abana bongere kubaleta mu bintu by'emikono abo kuba umwana nasoma yes degree nakugitunga konka ine skill ati size nimbasa kwekora ikintu mbasa kufuna nk'umurumo nkaro bazunka historing enzu n'Abazaire banje na pakitimani tinkubahenda no kubasaba abo insonga nimbasa kuzanka heru nkekora ikintu nkafuna sente kusoma eby'emikono okutenda kokwe okurumu nuko okahirwa umugisha ohweya umuntu nabasa koresa our mind kandi akorese nyine nko kuba kucete emikono okutora noku kwejumbiremu abakugu omubyo bwegese kurwo matendekera 25 ga burengero izoba kandi nibashaba government okubashagika mu buherezo butari bumwe na bumwe ekigenderwa cyo kutungura eby'emikono mu ihanga azabyeje abantu bakiniriho rya technical bari limited emyanya ni mike mwe twansaba government etwongere ahabeegi ati nkita aba fashion ekikuru wabo n'ekitenje na materials no basa kutunga esati y'omuntu jumuhereze aha beinche akuba emirimo nebeho nka repairs ningaki omugandi kanso ya Mbarara City South etongwizeho kombeka amaju mukaga agoburaro bw'abashomesa hari Nyamutanga Muslim Primary School. Okombeka amaju mukaga g'abashomesaga nigiza kumaraho miliyoni 503 kurwo mu government ya rwagati. Contract ya project eji yasainingirwe contractor already ari ha site ngo headmistress yabagambira kandi mu rumogu gushobye kuba gwakozurwe gwahwirwe by 17th May kitekateka ku project eji eshimye kuba yahwire. Rukia Nakate mukuru w'ishomero ya Nyamutanga Muslim Primary School aina masiko mingi ngo amajaga gabagahwire ni kiza kutaho umuganda muhango mu byo bwegese ayishomereri tubire twineho ebizimbe ebiroho konka biriyo musole state ebizimbe bitakurebeka je bitakuhisa mani konka ni impamya hati government obyacu kwatamu we are ready to produce quality education kandi twiyamwa abantu bo mugasyonyezi hona majaga n'ubwarabe nigaza kombeka meya wa Mbarara City nagira ngo bamwe mbashomesa umwe nibanga kurara mu gaherize kombekwa nikishata na kushanga ntukumantuhereza ubundi ukashanga performance etaro abana bakozire bata abashomesa abo turukombekera bo benda kuraraho ninga ntuza kuzombeka bazirjeho Zubo Busilamu hona nabo bayereko butashemererwa abo kushanga ngo akashozi kabo ako Busilamu tukine nguto za koransi nkaganda madini. Reason yenyeje nti abantu bano balaba nga bali discriminated against. Kubanga botunulira baneiba babwe notunulira abantu abalala kine kifo kibadde kirekeddwa emabega okumala ekiseera. Koransi luwalo yonna kanisa yonna Gavumenti ya Rukaya yazanye Mutanga yatera koransi yona abasiramu mukaba turakita kwa koransi abana bwanyuma bagumize mbatongoza Planceta P tahirwa ya Nyamutanga Health Center 3 kandeje amaziraho miliyoni 14 omugandi muhereza Valentines ka China umukozi wa TV West no watorinwe kuba ambassador wa Victoria University mu Burengero izoba. As we speak, as I show you this, he stands as the Victoria University ambassador to the Western region. Habwa TV West and Adolf Ireka na Sande Keuria.